Rero aha nkuko mubibona nkaba nageze muri bamwe bagize team ya Magagi Comedy bacisha ibiganiro byabo kuri Magagi Burundi. Rero nkaba nabashikiriye ndababwira yuko chaîne yawe yashoboye kuba yo kwiza ba subscriber barenga 1000. Rero bamaze kubibabwira akaba akanyamuneza ntangere, aho rero baca bavuga bati reka natwe tugire ico dukoze dushimira abafans bacu, dushimira abadukurikirana ku buryo byabanezereye, ndetse ngira ngo murabibona bose akanyamuneza ni konse. Reka batwidondore bongera batubwira bati ibyo mwakoze bimeze uku nuko. Ego turabashimiye cyane bakunzi ba channel ya Magagi Burundi. Nkuko mubizi rero canke tunashimira n'uyu muntu mwene ndamukunda ndavuze no kuntu bivuga ko akanyamuneza. Hanyuma rero je ngo mubona niwe wamukinyi nyene asanzwe abaryohera ni ikivumbutsi canke kivumbutsi. Rero bakunzi bacu turabashimiye cyane mwe mwakomeze kubana natwe bihe byose, kuko jundevye no kuntu uzaje ukunyene ukaje uvuga ngo wankunze urumva nibirarenze. Rero wewe nyine murambona nkubwira ati Imana guhezagire wakomeje kubana natwe ibihe byose y'imyaka yose. Komeza mungaburire ukora ntajya nyine ku kanyundo ko kanuzenya ku kengere mukora subscribe na sabone n'ibindi. Yego nyene je bavuga byije ko ndaryoherwa. Komeza mungaburire turi kumwe n'umuvandimwe nawe nyine abibwire cyane, ariko je ndabashimiye cyane. Ariko rero ntiwibagire guhana ujya mugenzi wawe ujya nyarenda ntuze ndamwibagiyemo Lorenzo. Asante sana. Mimi kwa jina langu ni AB katika channel ya Burundi Magagi Magagi Burundi ndio channel nayotumikia mimi katika kutenda haya yani vichekesho. Tunawashukuru sasa hapa tulipo, tuna miaka 2 tu ila tumefikisha yani zaidi ya watu wanayotazama video zetu. Vinatuonyesha kwamba muko na sisi, tunawashukuru sana. Bandanya mudukurikirana, mutugirira byinshi, muduha komanteri kugira ngo tubashe kumenya aho tutitwara neza naho twitwara neza, mudukosora turi kumwe uko nyene. Turabashimira cyane rwose. Murakoze cyane kubana natwe muri iyi minsi tumaranye. Asante sana. The one of this team I help for making videos, so we are much appreciated for achieving 1,000 subscribers. So we are more gratitude for you for your support for making us be achieving the 1,000 subscribers. It means more than anything else for us. It means we are much appreciated for your support. We beg you to share and comment for being achieving and being popular, for making sure that we gain more than we expect. So we are much appreciated for your support. Thank you so much.